ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكانكو هانا يتede tawde himo waɗi ko himo yettire mawɗo dokko yurmeteeɗo yaafotoɗo en seedike ala reweteeɗo e goonga siwana o allahu kanko tun hawtodiiɗo o alanamo en seedike wondemo mouhammadou ubne abdillah ko o jiyaaɗo makko ko o nelaaɗo makko o timmini nulal ngal o laaɓani mofteɗen o haɓani diina allah kan o rewi allah haa meɗen nden tawimo e hoore muɗum allah ɓeydu yumede makko e hoore o nelaaɗo tedduɗo e ɓeygure makko e sahabaɓe makko e kala ñemtinɗomo haa ñalande joddigol. jiyaɓe allah jiyaɓe an jiyaɓe allahu subhanahu wa ta'ala taskotoɓe watta yili e alhaali no woniri non. jiyaɓe allah gollitiroɓe haqqillaji muɗum e wasodiri wasuye allah on subhanahu wa ta'ala. wasuye mo tawata heɓotako sifa makko tentini e saa'i mo fewndi ɗon e mu'um saa'i ka alhaaliji ɗi woni e yiltodirde saa'i ka geddi allah ɗin ɗuuɗi saa'i ka seytane softi ka tawata nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe maakanno en si on saa'i aroyo ka tawata yimɓe ɓen no weltindi yimɓe ɓen no wedditi yimɓe ɓen no hucci faade e aduna ko nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama maakanno kon sahabaɓen wo ko ɓe hulani ɓe kon ko yiɗugol aduna e añugol mayde. jiyaɓe allah e wasoniri kulol allah ko ngol kulol allah ɗo waɗata en ka hoore ɗatal ngal nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wonno ngal e hoore muɗum ko ɗum ɗo waɗata en ka nder bato nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam dandowo e ɗi kulaleeji e ɗi masiboji e alhaaliji nguure ko fewniɗen e mu'um e wasodiri ngol kulol allah ɗo tawde ko ngal ɗo yaltinta neɗɗo on e probléme ko oɗo hayfinanta mo gurdam ɗam wuri ko oɗo welnata hoyna alhaaliji ɗi subhanahu wa ta'ala wono o yewtiri en noon ka deftere makko ko sakkitorta gurdam moƴƴan ɗan ko huloɓe allah ɓen wal aqibatu lil muttaqin yo allah waɗu en huloɓe allah
sakkitoroɓe ɗan gurdam moƴƴan ɗon, sakkitoroɓe battane moƴƴe ɗen. haray jeeɓe Allah, ngol kulol Allah ɗo ngol firama ngol firete, ngol yamirama ngol yamirte, tawde ko kiiɗo tu woni lekki ñawdayki kin. lekkele luttuɗe ɗen ɗe ñawdata. enen bani adam, Allah subhanahu wa ta'ala o tagi en. hiɗen anditi qissa Adam alayhi salam, ko o woni ka aljanna, ko honɗum Allah subhanahu wa ta'ala winomo, o yettinomo awa iblisa oɗo ko gañoma, wota o yaltine dey ko o gañoma, ko o gaño ɓeygu ma, ta o yaltine dey ka aljanna sako malki seɗa. heege alaga, koldan alaga, ɓittende alaga, ɗon ka alaga, ngulendi alaga, tawi to yalta ɗo dey. gaño on ari wimo honɗum, ɓay hiɗa faala luttal, siɗa faala wonde malaika arɗo mi holle, o hollimo ko o haɗa kon. o anditi ko kañum, o wi Allah wiilantami memuɗum, o wi ko fi wata wonu malaika ma lutta nder ga. o woni kanko gaño on, giɗo laaɓuɗo on, o waɗi giɗo on añanɗo o, faalaɗo o yaltidde wonde sabu yo yaltuka aljanna. o ñaami. tampere aranere nden ari kolngal, tawi be o ɗaɓɓa ko o surrora ko fi wirtere waɗi, tawi be o jippo, tawi be o yalta ka aljanna. e yurmede Allah subhanahu wa ta'ala o wimo mi jonnanta ko haɗete malki seɗen lutta fiya artu, mi jonnante peewal, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya, mo jokki peewal angal fala yadillu wala yashqa, o majjata, o malkisatake. fala khawfun alayhim wala hum yahzanun, mo jokki peewal ngal o hulata, o sunotako. idan haray jeeyaɓe Allah subhanahu wa ta'ala, sa'i wo sa'i ngal peewal makko ɗo o andintinay fi maggal, o hollay seede e hino ngal. sa'i wo sa'i o andintinay, no anda noon hande ka fewndi ɗen ɗo, julɗo e yaasi mo wonɗen on e mum ko hoyɗo, ko jaasuɗo, ko yawaɗo, ko piyaɗo, ko haykaɗo, ko aybinaɗo, ko ñakkinɗo. ndaren hande ko woni feƴƴude kon ka hoore leydi e hoore julɓe ɓen, sa wattanali yili a wi'ay mi wonata julɗo hande kadi. enen ko tawa ɗen kon, ma ko ɓuri e heewde emen ko tawa kon, ila ko waɗuno kon Afghanistan, ko julɓe piyano ton, ko waɗuno Irak, ko waɗi Syrie, ko woni wadde Pakistan, ko woni wadde Inde, ko wanno e nder Russie, Bosnie Herseg, Shishan, e ko wona ɗum e pays ji ka julɓe wonno. heeferɓe ɓen dari wo koyo julɗo on mehe few koyo o ɗannine fi makko, hara o wowlatake fi makko hande kadi. ɗen andi ko feƴƴuno kon Turk, fewndo Moustapha Kamal Ataturk, tawi so julɗo yirama Qur'an ko pandeteɗo, o wowli inde konngol l'islam, hay julde nden o sansi tawi kaka haala turk juulete. waɗino en nani. idan l'islam piyama, l'islam lorrama, l'islam haɓama, kambanama, fehanama, kono si wonano ka wonno gonga ha kan harayno accitanoma wolede fi makko. si tawino na dina gonga ha kanni harayno fi makka lannino,
heferɓe ɓen fof jonnidiri juuɗe fi haɓugol ka'a ɓe waɗi doole maɓɓe e jawle maɓɓe fof fi haɓugol ka ɓe ronku ko waɗi ɓe ron ko waɗi si ɓe wawali ko ɓay ko Allah reeni ka idan ko wasu ko welo welo no yoni julɗo ka o mantora ka ɗo qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu no hani julɗo ka o bungira ka dina makko ɗo ko fi sifa makka ala ka hoore leydi ala haɓaka wa kokkaɗo haɓa kon tawa ha joni hika wooda ko feƴƴi ɗo ko neɓali kon koko waɗi kon Chine e ko woni wadde ɗo kon Inde Chine ɓe miijino ɓay kamɓe ka maɓɓe no fermi goto anda ko woni feƴƴude nder ton ɓe fittay l'islam on ɓe laɓɓina nder ton pooyi ɓe itta worɓe ɓen fof ɓe nangi ɓe naadi e kanji woko lootangol ɓe koye ɗen adi ɗum hari kala mo ɓe nangi no hoori ɓe nangamo ɓe wallina ɓe ƴetta rakol ndiyam ɓe lowa ka hunduko ɓe pompa ha ren ɗum fotani ɓe accita kono diina Allah kan naka haɓeteka ko fi on mo ɓe pompi ndiyan ɗon bonnalimo korka fi ɓe ƴetti rekol ɓe wallinimo ɓe jogitike ɓe waɗi rakol ndiyan kada hunduko ɓe pompi ha reedu heewi bonnimo korka kan la kanko o continue himo hoori himo haari hara himo mari baraji ɗin huude bonnali ko diina Allah subhanahu wa taala ala ka rewa taƴa ɓoggol ngol hakkude neɗɗo on e Allah ala ka rewa taƴangol wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid ko gunɗo wonɗo hakkude jeyɗo on e jeyaɗo on goɗɗo mara laawol ka rewata hewta ɗon ɓe eti ɓeru maɓɓe on sonnaɓɓen ɓe nanga ɓe ɓe wirta ɓe ɓe lowa ɓe lekkele fi wata ɓe jiido aduna mana ɓe falaka julɗo si ɓeɗo jiidike ɓe ne'ay ɓe heɓay awdi idan koyo awdi ndi mule ko ɗum Firawna waɗuno kanko bete ko worɓe ɓen o hirsuno acci rewɓe ɓen ɓeɗo hay rewɓe ɓen accali kamɓe bete ko boboɓe jibina ɓen ɓe hirsayno ɓeɗo hay ɓe jibinaka ɓen accali kono ko honɗum subhanahu wa ta'ala waɗi o jarribori ɓe jundu konu ngu yirota ko yitere hakke ko ngu fanɗi ɓe wimo corona armu ko ɓe mari kon fof hay goto to waali finkari fettali bombre fettali missile balistique ko ɓe mari fof intercontinental e ko ɓe mari fof e charge e hay hunde memminaki jeero on waɗi curki yaltali Allah sokki ɓe baafal on mbaaka ɓe nangi julɓe ɓen ɓe sokki Allah sokki ɓe fof hay goto memminaki ka won ɗon wona yontere goto suusata yaltude ko suudu mum yaha ka yaasi Allah haɓatake o wi'ino e man aada li waliyan faqad adantuhu bil harb kala añuɗo giɗo am yo heɓlo men heɓa ndaare hawre makko nde wondude e Chine ko honto yalti kefeero o yahano ka juulirde o naati o sujji o yahuno o sujji woymo tori du'a ɗum ko adi Allah nangude o ndaari ko Australie wanno kon ɓay ɓe maapike ɓe fewti julɓe ɓe waɗi du'a Allah addi ndiyan tawi ko yiite woni huɓɓude ka maɓɓe ɓe ɗannini haa ɓe ronku hay fettere yani ka hoore leydi e yeyno huɓɓa yaha tawi no ngalɗini ɓe wiyeteno ko geenal ngal huɓɓata ɗo ko leydi ndi woni huɓɓude hakki ko tawi kokke waɗi julɓe ɓe yalti waɗi salatul istisqa julde yarninago nde ndiyan ɗan ari e nder balɗe tati yiite ɗaani leydi hecciɗi o yii ɗum ɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala holli aduna on fof ko yimɓe am ɓenni ko Allah holli aduna on fof ko ɓeɗo woni jeyi ɓeɗo mi jeeyi ko yimɓe am ɓenni ko yiɓɓe am ɓenni si ɓe tori kelam mi waɗanay ɓe ko ɗum kefere on to yii o faala ballal kono o yejjitino kanko himo sokki julɓe jelo himo sunni defte kaamiluuje jelu o sunni
rewɓe julɓe jele o wirti subhanahu wa taala kon ɗum o wi'en inna alladina fatanu lmuminina walmuminati thumma lam yatubu falahum adabu jahannama walahum adabu lhariqo ɓen ɓeno fitna gonɗinɓe worɓe ɓen e gonɗinɓe rewɓe ɓen hootiɓe tuubaali kanko o yejjitino tuubaali nde ɓe arnoɓe tori ko ɗo haani ka julɗo watta yili julɓe ɓen ɓe torino ko fi julɗo wona bonɗo ɓernde julɗo wona yottotoɗo fii ɓe waɗi ɗum ɗo ɗimmoɓe maɓɓe ɓen ɓay ɓe ari ɓe torike ɓe torino ko haɗi jaabo ɓe hannda e mum kamɓe toranaɓe ɓe ko ɗum waɗi julɗo neɗɗanke fof neɗɗanke no haani rentade waɗugol bone mo tawata si a waɗimo hay du'anaɗa jaabotako ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam du'anino woɓɓe madina na hande fuɗɗi ɓay o du'anike ɓe ko honɗon allah wimo toraniɗaɓe a toranaki ɓe mi yaafotako ɓe nelaaɗo dari juuli ɓe ƴetti burmusu maɓɓe on waɗanimo kasange o surra allah wi mi yaafotako hay juuluɗamo laawi 90 mi yaafotako ndaare ɓernde julɗo on nelaaɗo maki simi ɗo anduno simi ɓeydi e 90 on allah yaafoto mi waɗay no ɓuri ɗum mana kono ɗo ko allah wi ko o yaafotako fe mana beru o ko waɗɗa mi yaafotako mo kono 90 on hara nelaaɗo anduno ndaare ɓernde julɗo on ko no hanuɗa wa'ude ndaaru yurmede nde hanuɗa jogade nden sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki si tawi no miɗo hooli miɗo tijji si mi waɗi mi juulimo laawi ɓay ko 90 allah wi si tawi no 90 wonayno sabu o yaafe mi waɗayno 90 fiyo allah yaafomo ko ni julɗo haani wa'ude ko nde ɓernde ɗo hanuɗen ɗe ɓerɗe ɗo hanuɗen heɓude fiye lorrama enen na ene yottanto hoore men yottotoɗon ko hombo فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله دالي من يوتوتو بومبه wonɓe bonde ɓe ko kanko yettoto naam an ko wima ko ya eto ɓerde ma nde hisa e keferaku nde hisa e shirku e gañanandi e konnagu e guddan e bonki e kala ko harmi kon ko ya eto ɓerde ma nde hisa illa man ata allaha bi qalbin salim anna a woni ittowo mone o na a woni yettotoɗo ko allah subhanahu wa taala yottantoma idan si tawi ko allah on ma yottanade o lellu si an naɓa ɗon ɓernde ma naɓa ɗon junngo ma koyngal ma ɗengal ma hato jina nde o yettani ɓeɓe Chine yoni ka yonal ha joni koye gasal kono ndaare hikmatullahi subhanahu wa taala o yanñimo randu moƴƴa ko fina kamɓe ɓen ɗo waɗi kono woɓɓe hari no weltorɗe buy kadi heeɓi hay ɓe weltora heeɓi ko jarrabuye on noon allah yewtuno en noon kadi yo en rento waɗugol bone mo tawata fitna muɗum naatoñuɓe ɓen tun hawrata e mum wattaqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum khassa rente acce fitna mo tawata si allah tikki wona bonnuɓen tun hawrata e mum hayɓe bonnaɓen no hawre e mum sikki hande ɗo subhanahu wa taala o holli jiyaɓe makko ɓen memama ɓe jiyaɓe allah na be o waɗa burmusu jano na be o waɗa tiggare danere na be o waɗa waare jande wona be o waɗa deftere nden melewol na be o jogo jikiriwol ma kufune giɗo allah o wonde a andata ko hombo wonimo a andatamo kono si o waɗi ni o wi allah ko hunde kaari ko ɗon e ɗon allah jaboto rentoɗen tooñe heɓɓitoɗen salaji men laɓɓinen ɓerɗe men ɗen etoɗen woni giɗo allah acciɗenmo e ko lutti kon o wii ko fedde makko nden foolata
on huti ko fedde makko nde foolata taw ndaaru ko ko woni wadde ɗo o jarrabu yeeɗo ko jarrabu yee wi'a goto e karama ko ɓe maaki ɓe juuri leydi e leyɗe julɓe hella Irak ɓe hewti tawi ndiyan no ŋakki moƴƴa ɓe ari ɓe tawi jama on no mooɓi ka juulirde tawi jama on no ɗuuɗi haa holandi ko honɗum waɗi ɓe inni ko ndiyam ɓe mankira ɓe haldi jooni ɓe fof yo ɓe mooɓo ɗon ɓe ari ka fana ɓe wona ɗon haa geeƴe tagoto hootu ka suudu mum ɓe rewa Allah ɓe mawninamo ɓe yettamo ɓe subun hinamo ɓe itta sadaka ɓe juula ɓe janga ɓe toro Allah ndiyam ɓe juuli ɗon fana ɓe waɗi ɗum ɓe juuli ɗon alansara hiɓe e ɗum ɓe juuli ɗon futuro hiɓe e ɗum ɓe juuli ɗon geeƴe hiɓe e ɗum ɓe mi ɓe hooti ka cuuɗi woɓay min tawi komi koɗo mi marano ko kami hoota mi waali ka juulirde woni seeɗa mi haynoyi goɗɗo no naata tiiɗuɗo hela yeesojo o naati o yeƴƴiti kono ɓaytay miɗo ka sera o yi Allah o fewti qibla o juuli darɗe ɗiɗi o ɓanti juɗɗen o wi Allah daabeji ma ɗin ɗon ɗaama leydi ma ndi yoori jiyaɓe ma ɓe maapike Allah okkorɓe ndiyam ɓulugo gaynugol makko jippina juɗɗen mana hay waɗali du'a juutuɗo gonga ko yawino ko waɗali dandanawi jani ko fowni Allah daabeji ɗin kulloy koye ɗon ɗaama leydi ma ndi yoori jiyaɓe ma ɓen tampi Allah okkorɓe ndiyam woɗo yo o jippi juuɗe makko ɗen tawi yaasi o niɓɓiti ping yaltugol makko ka juulirde ndiyan ɗam fuɗɗi arde womi tawi mi wata walade mi hawti mi jokkimo ndaarugol ko homboni kono ɓay ko jemma tawi mi watamo anditude womi jokkimo teppe gule doy ha mi o naati e suudu mi hewti tawi mara hunde komi waɗa mande ɗon sina loope ɗen idan mana leydi yorunondi ha waɗa salatul istiqa si tawi loope nokkama e mayri kon ɗum firi iwgol ka juulirde hewta ɗon tawi ndiyan juuri ko yonata womi ƴetti loope ɗe mi waɗi mande ka baafal mi hooti ka juulirde miɗo miijitade fi o neɗɗo mi wawali ɗanade kono ko ɓuri ngalɗinde kon jiyaɓe Allah ma ko daare sutura Allah on subhanahu wa ta'ala moko baɓe kohoɓe joomiraɓe gande moɓike e juulirde ila bimɓe ha kikiɗe batte fus waɗali miskinu ari batte waɗi ko wiyete karamo ko ɓe yaltata toro ndiyan ronka heɓade ndiyan ari hande kono taw si ko kamɓe ndiyan ɗan ariri sabu mum yo Allah ɓeydan ɗin sutura buye men no jikkaka janɗi no jikkaka toowi Allah danduɓe peesoyede tawa na ko yimɓe ɓe yiyata ko woni kañum koko Allah andi kon e maɗa yo Allah andu e meɗe yo Allah wadlu en newoɗe wonen ka Allah faala en ɗo o wi weeti bimbi min mimi jokki ɗatal ngal men jokkunongal ndarugo si mi andi tawi kami wanno ɗon mande nde mi ari mi hewti tawi suudu ndun ka o naati ɗon kaka jiyaɓe yeeyete baytu nakhasi o mi ari mi tawi pullo on minni mo ene hiɗa mari ɗo jiyaɓe yeeyeteɓe miɗo faala goɗɗo o wi wo mi inni yaltinana wonɓe gaɓɓen fop mi ko oya woni ɗaɓɓitude natunoɗo ɗo jemma o yaltini mi ndaari mi yaali mi jindi toon fof hakkude ɓe yaltinaɓe ɗon fof mi yaali on nanduɗo e mbaadi ndi mi yino ndin no naata ka juulirde wo mi daɓɓi ɓay woni mi taƴike mi fokkiti yaltugol mi aroy ha fewde ka dambugal mi yii togohum cuhum bugu bage mana tippa kum ka leydi gongel ni o min ni ko homɓe woni ɗo o yi wonɗo ɗo o gasata hay fus o hollam o mi innuma hay fus o gaynata hatoji na hiɗa yam ɓayna bonnere mbuuɗi wo ko o mi faala yiide o ananali ko wima kon ka hola killa tiɗa faala awa o noddimo oya yalti wono o yaltirno mi anditi mbaadi ndi idan ha yeeyowo mo on jeymuɗo mo on kontamo goɗɗo wo fus o gaynata tawi ko on woni sabu ndiyan ɗan arde jemmi o wi ko o mi faala
o he o kone o gaynata hay hunde o ko o tigi mi faala o a yoɓu ko yoɓuɗa o ko fihi mo felliti so naɓi mo artiroyemo joni o mi ƴettimo min yaade ka suudu woɓa min hewtoyi ka an o ɓanti guite makko ɗen o wi pullo an o kon ɗum sodirɗalan si tawi ko fii dolnuɓe a acciɓen toon si ko fii labaɓe he no mi wayi ngarɗuɓe ɓen acciɓe toon si ko fii mecce a acciɓen toon min ay aalilan kon ɗum sodirɗalan minne mo hanki mi koɗike on kamo on mi tawiri yimɓe ɓen o alhaali ɗo ɓe torike haa geeƴe juulama ɓe hooti fuu so waɗaale an a ari a naati a juuli darɗe ɗiɗi a ɓanti juuɗe ma ɗen a torike tundi yatɗa fuɗɗi juurude womi woli ɗum tun o wi taw sa faytidira Allah e waɗɗo ɗum on o joni a faytu wo kono ila ka mi wowluno ɗum ɗo ka o ugginino o ɓantaki men fondi o eti majjintingol mi jaɓaali ha mi inni mo he ɓay a yalti mi jokke no ha natuɗa ka mi tawma ɗo mi ƴettiloɓe mi waɗi ka baafal maande fiyo mi andite o andi mi andi tun wo o sujji ka leydi wo o sujji tumi kadi mi uggini moggo makko mi nani himo wi'a ya sahiba sirri inna sirra qad zahara fala utiqu l aisha bada an istahara o wi ko ayyo jom gundo o awa gundo on feeñi ko honɗum woni on gundo jiyaɓe Allah yiyatela ko gundo hombo o woni wowlude fimu koko woni kon hakkunde makko e Allah giggol wongol ngol hakkunde makko e Allah woni o faalanoka yo goɗɗo andu andike noon o wi ko ayyo jom gundo awa gundo on feeñi min noon mi wawata wurude hande kadi ɓawo mi lollude mana mi yiiɗa yo wi'e ko oɗo noon torino ndiyan ɗan ari ho ɓay o wowli ɗum woni seeɗa mi memoyimo mi tawi o maayi ndiyan ɗan saɗi o tori Allah ndiyan Allah addi ɗam gundo makko o wirti o tori mayde Allah ƴettitimo kon waɗi so o tori mayde ko ɓay kanko e Allah ɓe welti jiyaɓe Allah o yaasima wonɗen e muɗum ɗo ko hakkunde wargoji e hakkunde tooñe e hakkunde nawnaje e hakkunde probléme ji naa ɗiɗo hulɓini nelaɗo makuno en ndehi gurdan ɗan no lanna ɗum waɗay o pa un waɗɗo ɗo nelaɗo hittinoke yo waddema waɗay hande kadi oɗo e yaltitugol imam mahdi woɗɗodira hay seeɗa o tawa on ɗo eno sifora noon woɗɗa ɗo ni no gasarayɗe wuuride e makko ni ni ko woni en anda mo won goto anda hay kanko anda ko kanko goy idan na ɗum ɗo himmi ko ya e to wona giɗo Allah ta sa a wi'i Allah ko hunde kaari o waɗante ko ɗum ɗo woni ko himmi kon ko ɗum ɗo hanuɗen ɗaɓɓude tabiten e hoore mum yo Allah newinan en jeyaɓe Allah wuta en jam fo salaji me en koko wonɗen yangade ɗo fof ko yangi ko gonga ko moƴƴere ko gonga kono no woodi ko ŋakki hakkunde men e Allah no woodi ko ŋakki ko hanuɗen heɓɓitade ɓe nangaɓe to piya letta si Allah fittani ɓe gonɗi taw sikku onon kadi gaɗata si gonɗi fittane ɗon gonɗi kono noon yo on andu woɗɗa arugol lanɗo nunɗuɗo lanɗo julɓe on yaltinowo jiyaɓe ɓen faade e nde tampere e ɗe tooñe ko ɓe woni e mum laamu l'islam ngu hewti ko sa'i maggum ni on lanɗo ɗon kadi en fof hiɗen anndimo ko Mouhammadou ibne Abdillah mo nelaɗo make on ene wiyen mo imam Mahdi no serti noon e Mahdi go o wona ɗo wolede fi mum natuno ɗon ka fammere on ɗon na on ko fi ko ɓiɗɗo on wona wiyede no habba joni noon natuno ɗon ka fammere hari hellifaka hari joom baale idan so tawi ko ɓiɗɗo on habba ne ɓay habbade
o jombaali o naati ka fammere waɗi duuɓi temeɗɗe yiɓi o naati ka fammere o yaltaali ko ɓiɗɗo on ɗon on habba o ara honde tuma ko ɗayni hakkille jaɓata ɗum ɗo oɗa ko wuurowo jibine no wonani fof jibinira ɗen noon o ara o tawoyte o taway fewndo fitna fewndo gere molanaɓe fewndo wargo kono nelaɗo siforoy noon haajiƴen ɗan ilaka hoore jamaraji no ko wonay fewndo hajju ko hajju arowo ɗo ka ko hikkotoɗo ɗon allahu alam kono ɗo woɗɗa hande kadi idan ara nde nawnare ɗo nde mapina gereji ɗin no warde nawnaji goo o harana corona no warde accident ji no warde si tawi woni ɗum ɗo fof no warde ko ɓaylaje ɗe lanni si corona wari kadi ko ɓaylajal lanni na corona hulɓini ko bakkatuji ko wonɗen e faggitade ko na corona hulɓini ko angal dogugol dewe men ɗen hakkude meɗen e Allah ɗoftare nden Allah laaɓugol ngol ka Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗo woni ko maapini ko ti wona ɗum ko lutti kon Allah subhanahu wa ta'ala yewtino subhanahu wa ta'ala o yewti en o wi en honɗum wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadi jiyaɗo Allah so tawi ɗo gonɗini Qur'an ɓaawo a andude ɗum ɗo a soñjoto fi nawnare wonde arde nde jarrabuye mo Allah subhanahu wa ta'ala yewti ta'un ko hande fuɗɗi arde sifa ɗe nawnaje warayɗe buy raaɓayɗe ko hande ɗum fuɗɗi arde ila ardi nelaɗo ɗum hari no wadde fewndo nelaɗo waɗi ɓaawo maɓɓe waɗi ka sahabaɓe maɓɓe fewndo Umar radiallahu anhu waɗuno ka waɗano o waɗuno wonno Sham o tawi mo fokkiti o yilti o yo innimo a dogay fodore Allah den o wi si tawino ko goɗɗo go o wowli ka haala harana an mi ne'aynomo en dogay fodore Allah nde yahen ka fodore Allah goto e sahaba ɓen ari wi mi nanine laaɗo sallllahu alayhi wa sallam no maka si ta'un yani e leydi hiɗon toon wota o yaltude mana wota yaltu dogugol nawnare nde so tawi nde yani ka wonɗa ɗon to dogu yalta fiini dogugol nawnare nde nawnare nden kayre tunde nanggata ko be yamirore immorde ke Allah si on nani noon hinde e leydi ka on ala wota on naatoy toon de mana wota yahu ukka hoorema e ka masibo woni idan ko sharia Allah on ni ko sharia Allah on ni si tawi ala kama wota ɗaɓɓito adda sino ka wonɗa ɗo wota dogo yalta no gasa hara buy e meɗen no marno saga nanɗen wondema umra on kalama gasa buy ma potono mo ɓe wowla ko wowli wo ɓe duwano ka wadde ɗum ko ni ena si tawi heferɓe ɓen ɓe waɗi ko forru ndu ɓe waɗi ɓe wari julɓe ko ɓe woni warde fii ɗum no publiyede haɗali hiɓe warde hay gooto fattanaki ɓe wullali hay gooto memminaki e hoore droit ji ko ɓe wallini fof droit de l'homme droit de l'enfant droit de la femme fof hay gooto memminaki ka woni ɓay ko julɗo wona wareede si dambugal suudu kaaba udditama hara ɓe amay naɓude nde nawnare toon si ɓe ƴetti pinka ɓe felli ɓe ƴetti laɗɗe ɓe tufi ɓe ƴetti bedi ɓe luubike julɗo on si ɓe heɓi feere naɓugol nde nawnare makka ɓe naɓay ka ɓe naɓata mi sikki ko hikma jano woni ko Allah hawrindini ɓe e fermugol dambugal ngal taho si hajjaka hikka hajjote ko arata si hajjoya ko ɗon hajjitoyte on tuma hiɗon andi noon wonoyey e saa'i e no tawa e jarrabuyeji waɗayɗi ɗin ka lannode dargal angal hajjugol ngol naam waɗay no tawa e ko yewta ko ɗum waɗi no haani ka julɗo heɓɓito hoore mum o moƴƴina hakkude makko e Allah siko a wowɗo yaade waɗugol umra
nawnare nde ɗo haɗima haɗata heɓa baraji ɗi mbaye hari hiɗa mari annuye o, kono tawnoɗo mara annuye o wata annuyade ɗon e ɗon o waɗa. marno ɗon annuye yahugol hajja tawi ko nawnare nden haɗimo o mara probléme, kono tawnoɗo on sali hajjoyde ha ɗum ɗo waɗi o mara gaddo ka Allah subhanahu wa taala. Allah noon andi kowoni ka ɓerɗe kon, ko ɗum ɗo woni nafa wonugol julɗo laaɓuɗo. Ndehi probléme ji ɗin no waɗa an iɗa hissi. jiyaɓe Allah, si tawi en fini ñande go i nangue ka hirnangue konno gerdete, ko nde ñande heɓɓitoto ɗen, ko nde ñande tuuɓeten, ko nde ñande moƴƴinten, haray laawike. idan ta en ajju ha hewta hiɗen mari probléme ji men ɗi ka men ɗo ɗo sikkude. jiyaɓe Allah, ɗi probléme ji ka meɗen ɗo ko bonugol lamɓe ɓen tun, ko bonugol lamɓe ɓen tun waɗini ni lagine. kano woodi enen laamaɓɓen kadi ko marɗen ko heɓɓitoɗen, en yana en yiɗa e yarlaaki ko ɓe woni e wadde kon, ko fii ko tooñe ko lorra. kono noon ndehi ɗum no waɗa e hoore jiyaɗo o haray no woodi kanko kadi ko o faggiti. wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. idan ko ɗum ɗo waɗi jiyaɓe Allah, laaɓu ndeeru andum laɓɓinen hakkunde men e Allah. si Allah arsiki en gurdal kaka heɓen baraji, si tawi la janngal lanni kaka makko wonɗe yaade, kaka giɗo wonɗe yaade, wallahi haray satta, haray maapina, haray aanina. woni noon komi kural, woni ko otowal tappi, woni ko e accident yanɗa, woni a yanan hoore ma mayɗa, woni ko nawnare go o nannguma e nawnaje ɗe annduɗen ila e sida heɓi e tension e diabete e ko wona ɗum ɗo, immorde e cancer e nawnaje ɗe annduɗen. kala ko heɓuma haray kaka joomima naɓuma, kaka giɗo ma o naɓuma. hay gooto ala monotoɗo no yehi ka giɗo mum, hongo saloto yaade ka giɗo ma. si tawi Allah ko giɗo ma haray no maɓɓini. ko ɓuri hulɓinade kon nande mayde ɗo ko nde welsidare nde wonɗen e muɗum, yo Allah nawinan en iwen e mayre. ko fi walsidare nde woɗɗintinte woni Allah, mayde nde naɓete woni ka Allah. idan yo Allah hawrine e ko yiɗi o yarle. aqulu ma tasmauna wa astahfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. jiyaɓe Allah e yetti Allah subhanahu wa taala ko kanko hana yettede. en juuli en elaɗo makko Muhammad sallllahu alayhi wa sallam e ɓeygore makko e sahabaɓe makko e kala ñemtinɗoɓe ha ñalande joddigol. aɗa jiyaɓe Allah, ɗan gurdan ɗo ɗan juuta ɓenne الدنيا أو العمر ساعة فاجعلها طاعة. gurdam ɗan ko leer gooto, gurdam ma ko wurata kon ko leer gooto, eto waɗa o leer ɗo ɗoftare. ɗofto arsike on ko e juuɗe Allah woni, ko kanko woni arsikude, ko o fawma ko dewal ngal pet. wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. eto moƴƴintina an e Allah, immo jem salli goɗa juula darɗe ɗiɗi wulla e Allah toroɗamo yaafuye, tuubu ruttoɗa ka Allah. ɗan gurdan ɗo ko lannay ɗan, ndi leydi ɗo ndi huɓɓay, ɗan ndiyan ɗo ɗan wonte yiite. wa ida albiharu sujjirat ida alchamsu kuwirat wa ida alnujumu nkadarat wa ida aljibalu suyirat wa ida alisharu uttilat wa ida alwuhushu hushirat. ko masiboji e kulaleji e tampere e ko nanditata e muɗum tijji ɗen, kala lorra e masibo mo yiɗen ko nelaɗo makuno ko muñe. ala masibo arowo sina arowo ɗon on no ɓuri e wolu no fi ebola kaka miskimɓe ɓen tu wontirno, mais corona kaka patron ɓe ɓen ardoy. sikki si en eɓɓidiri e wiye corona no hecci ebola,
ko aroyta kon on tawa eno hecci corona. Ma min zamanin ya'ti ala zaman arowo si wona hikkotoɗo on ɗo no ɓuri bonde. E wi'i sinda wo ñande lanɗo on ari yo Allah newinan en ɗum wona harana ko neeɓi. ñande lanɗo julɓe o yalti ko nden ñande ɗe tooñe iwata peewal arta kono jiyaɗo Allah neɗɗo wowtuɗo yeddude Allah o wiyete sari a artay tun o hula ko fihi mo andi ko o woni kon e mum. Yarowo beere on no andi ko o focceteɗo, jeenowo jombuɗo on no andi ko o wareteɗo, wujjowo on no andi juuɗe makko ko taƴeteɗo. Idan o wakkiloto o weltoto. Idan heɓɓitoɗen ɗo e arde woɗɗa no gasa enen ɗo fof en luttatake ɗum. Mo Allah juutini gurdan e meɗe wo woɗɗata. yanugol khilafa islamiya on heɓi hande waɗi duuɓi 98 temedere be Allah heɗintinayi dina ka. 1924 woni suqut ad-dawla al-uthmaniya Turkiya. Idan 2024 ɗen tijji qiyam khilafa islamiya rashida ko fi ko oɗo woni sakkitoro ɗen tijji yo Allah waɗan en ɗum duuɓi temedere be heyɗe. Yo Allah dande noon a tawde si heyɗi ko an woni ko fittete pottine ko eto wona jandidinta si ukkoyama ka yiite tappama a wonata kori ko iwata ko lutta ko weli ko yo taw hara ko an wonata jandi lutti ɗon ndin e kafa kam. Jihadi artay yiɗuɓe yiɗi añuɓe añi heferɓe fof hande ko woni e mum ko fiwata l'islam ɓantu duɗe yo ferme andite wo ayɓe ko honɗum wanno ñalande ka diplôme ji hunjiɓe qur'an sukaɓe ɓe duuɓi 10 12 14 ñande jonnitete ɓe ari ɓe bombardi centre on no woniri noon arnoɓe cérémonie e hunjinoɓe e hunjiɓe foppuɓe muñcinde wotere hay goto wowla ha ka on ɗo ni si wona on yiw e ɗuma hoyto so koy goɗɗo wowlali fi ɗum. Idan nayo jihadi waɗe kono kamɓe ko ɓe woni wadde kon ko honɗum ɓe woni haɓude ko hombo ɓe woni haɓude. Kono enen hay ko windi kon ka qur'an koyo pottine nayo wowle nayo jangge nayo waɗe ka l'école ji nayo qur'an on jangge o nani hay duɗe ɗen ka fewdiɗon ka fi duɗe ɗen ka fewdiɗo iɗandi kon feƴƴude kon Sénégal ɗo koye inde wigol pay koy no lettede kono kalimatu haqqin urida biha batil. Objectif on ko duuɗe l'islam ɗe duuɗe qur'an ɗe ɗannine ko fi jannguɗo qur'an o ɓe wawanamo hay hunde hay so o fira ara o janngude tun o hunji fus ɓe wawanamo ko ɗum ɗo mapini ɓe ko ɗum ɓe haɓɓitiɓe ɗannine yuriduna li yutfi'u nura Allah bi afwahihim wallahu mutimmu nuri walaw kariha al-kafirun. Idan ko honɗum ɗon woni gañagolngol ko honɗum woni ko himmi kon ko yen eto tawe ɗen e ɓen ɓe Allah subhanahu wa ta'ala suɓoyta eɓen dartodoyoɓe e laamu l'islam ngun haɓa heferɓe ɓen ko fi waɗay ɓe yiɗi ɗum waɗay ɓe añi ɗum waɗay he koko ɓe moƴƴini ɗo fof ko zéro. Si wonano ɗum Chine tawnayno gotum haɓa ɓe ronku si iwri ka Allah goɗɗo wawata sakkade ɗum. In yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa la. Ndaare Chine ka fewndi ɗon kon ɗum wonno Chine mara kon to wonno Chine hewtali mi sikki hay puissance janni ɗin hari lanniɓe mapodude e maɓɓe ka marché ji maɓɓe koko ɓe moƴƴini ko wona yeyede mais nde Allah haɓunoɓe kon to ɓe yeehi hay nokku kure jeeluɓe fettini hay gotal. Idan woto mapo fi ko ɓe moƴƴini ɗo ɗum ɗo ko fi hoore maɓɓe ni ɗum ɗo koko ɓe muñcira hoore maɓɓe na fi ko ɓe waɗira julɓe ɓe. jeyaɓe Allah eto ɗen moƴƴitinen hoore men. Allah ɗaɓɓa e yo ƴettu pinkaji haɓe o wiyali en ɗum moƴƴinen hoore men ko kanko townata en o addanayi en ɗatal ngal o hollay en ka rewen o hollay en ko rewen kono be laɓɓinen ɗe ɓerɗe be heɓɓitoɗen ɗi wonkiji men se waɗali ɗum ɗon haray moƴƴali ko perdi aroyta
yo Allah dandu tawde ko woɓɓe ko o addete wa in tatawallaw yastabdil qawman gayrakum thumma la yakunu amthalakum. Chine nde tawno o probléme ɗo yani ndaare hikmatullahi subhanahu wa taala taho e nder Chine ɓe hawrali taho e julɗo mo nawnare nden nangi taho ko honɗum ɗum jonni ɓe fof ɓe wi natuɗo ka l'islam o corona nangatamo. Hande hiɓe natude e l'islam on no ɓe wonno ñoƴƴirde noon ko noon hande hoɗum woni pallitorde diwaɓe. Ko fi natuɗo ka diina e inde si o naati lorra heɓatamo on a yaltinayi on taƴa hoore nden kan ko noon ɗo yaltataka l'islam. mana ndaare subhanahu wa taala no warrata noon o haɓotako kanko no o gerdata no lahul hikmatul baliga a watamo dartade hay nokku. Hande Chine ndehi ɗum ɗo ndehi ɓe gaynide e ɗum ɗo ɓe tawa no gasa sappo ɓangal fof woni julɓe. Si tawi woni ko wulure ɓe wari ɓe tawa 1 million woni julɓe. tawi ko wulure ɓe falano mehude fiyo l'islam ɗano ndehi ɓe gaynida e o probléme maɓɓe ɗo ɓe tawa 1 million woni julɓe ma ɓuuri. Allah subhanahu wa taala woni wadde. Europe ɗo nde ɓe wino ɓe heɓa e l'islam on hande l'islam ko woni kon ka maɓɓe toon si faɗuno kamen ga si taw kamɓe liberté no woodi donc wonɗo liberté no woodi a gollira e dina ma kan no faliraɗa ɓe ha ɓe tawi woɓɓe tawi koye terto wata sakkade ɓe natanoɓe ka juulirɗe felli julɓe ɓen kon ɗum wanno ko hefre ɓen arno dari wi juule e goɗɗo waɗata on goɗɗum kamɓe sécurise ɓe yoɓe juul juma. Idan wota maapo wota huɗu wota aan si an e Allah hiɗo wondi. Si tawi noon a welsindike ɗo ɗum feere wo ala tampay. Allah subhanahu wa taala wi en ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun homɓe alladina amanu wa kanu yattaqun. En torki Allah subhanahu wa taala yo waɗu en gonɗinɓe, yo Allah waɗu en huluɓe Allah, yo Allah moƴƴina en leydi meɗen ndi, yo Allah okku en kulol Allah subhanahu wa taala, yo Allah tabintin e hoore ngol kulol Allah, yo ƴettito en e hoore ngol kulol Allah. En torki Allah subhanahu wa taala yo yafana en bakkatuji ɗi, yo fewna en ɓoyliɓe ɓen, yo yafano en bakkatuji ɗi, yo fewnan en ɓoyliɓe ɓen. Yo Allah subhanahu wa taala waɗan en barke e gueɗalɓe ɓen, yo waɗan en barke e sonnaɓe ɓen, yo waɗan en barke e dewe ɗen, yo waɗan en barke e jawle ɗen, yo waɗan en barke e leydi ndi. Allah subhanahu wa taala kala faalaɗo en lorrude yo Allah pottimmo, kala faalaɗo en tampinde yo Allah pottimmo, yo Allah dandu en masibo, yo Allah dandu en guere ka leydi meɗen. En torki Allah subhanahu wa taala toriɓe du'a ɓen fof yo Allah okku. En torki subhanahu wa taala ko kanko wawi ko kanko jogui, yo Allah tabintin en e hoore diina makko kan, yo waɗu en ɓantoɓe diina kan. innahu wali dhalika wal qadiru alayh. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنادل يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musidɓe julɓe tedduɓe diine islam on no ɓe sifidoro andretare ko ondune mon Ibrahim Marala eyi kala faalaɓe hendagol audio ji ɗin ka telegram ɓe wawi contactude o numéro ɗo plus 224 626 10 41 65 wiɗen plus 224 626 10 41 65 ɓe ndotoɗi on ka telegram inchallah. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الرحمن الرحيم
ذات الوقود إذ عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم
الله أكبر. السلام عليكم